dikgang tsa botswa television tsela kwa boraro di gasa ka tlhamala go tswa toropo kgolo Gaborone nna ke Joy Mothibi ga ke se ke na le topo taposa yo tla ronlang ka puo ya diatla re simolola ka go leba ditlhogo Tatana Boko a gatella maitlamo a la hatsela Botswana mo go ikanyeng tiriso ya maranyane go hegosa tumelano ya papadi ya CFTA Sebodi sa Botswana se nakantse le tiriso ya maranyane go tokafatsa maduo mo go tsa metshameko mokatisi Janelle Nare a solofetsa barati ba notwane phenyo kgatlhanong le setlhopha sa Desert Nqawu Motswana wetso nkamogele mo bothokong jwa phuthego ya tsa maranyane a AFCFTA Tautona Advocate Maboko na buisana le molekane wa gagwe Tautona Hakainde Hichilema go sekaseka methale ya ditirisano tota le go nonotsha tse di teng mo megameng e farologaneng jaaka wa papadi le peeletso dipalamo le ditogamano ga mmogo le wa moepo ha le moga botsalano jwa moetia gareng ga magatso mabedi Tautona Boko a re ba ka hitlhelela go le gontsi go inakanya le dikgwetlho tsa itsholelo ka thulaganyo ya AFCFTA ona gwetla Tautona Hichilema gore mogaba mongwe o ba ka o tshwaraganelang ke wa dikitso tsa botsogo go godisa itsholelo e ikaegileng ka dikitso It broadens the scope, it expands the horizons for our collaboration as neighboring countries, but also gives us access to a broader and bigger market. It will enable us, for instance, to aggregate our products so that where Zambia on its own could not meet the demand from a certain market, with Botswana, maybe others coming on board, we should then be able to service such markets. So it's very, very important. We'll also learn from each other. We also talked about the investments that we need to make with each other in Botswana, in Zambia, to deepen those investments, which will basically stitch more glue to ourselves. Common interest, vested interest, common assets. We also touched, as the President said, my brother, on us wanting to learn on how you have managed your diamond business, so we can model a few of those issues around our emeralds business. Kurutamaga tsa maphata le makalana di rotloeditswe go lemoga botlhokwa jwa go dupiwa ga dibuka le ka fa go ka nnang mosola ka teng mo go rotloetseng ditsamaiso tse di lolameng le go netamisa seriti sa maphata le makalana ao mokamedi wa Internal Auditors Institute Megonte Khupe a re badupi ba dibuka ba botlhokwa fela thata go fa maphata le makalana dikgakololo tse di maleba e se fela go batla diphoso buile se kwa phuthegong ya badupi ba dibuka e neng e tshwerwe mo Gaborone ka Labone a rutlwa ke letleletswe se molakae go dipiwa ga dibuka go kailwe go le botlhokwa mo go tlhomamiseng boeteledipele jwa tlhotlhwa go tsaya ditshwetso tse di maleba le go rotloetsa gore dilo di direlwe mo pontsheng ka jalo go botlhokwa gore badupi ba dibuka ba letlelwe go dira tiro ya bone sentle ba sa kgapelwe kwa thoko ka letshogo la gore ba tla bona diphoso go supilwe fa go le botlhokwa gore gangwe le gape go nne le go dipiwa ga dibuka mo go tseneletseng ka jaana seo se thusa gore lefatshe le diragatsa maitlamo a lone le go aga tshepo mo bana le seabeng ba megama e farologaneng. The support of the board is crucial and it is essential to the success and effectiveness of both the Chief Audit Executive and the broader internal audit function. Ke monokeng ya khuduthamaga e botlhokwa fela thata mo katlhegong ya badupi ba dibuka fa khuduthamaga e ba manokeng go tlisa thothoetso mo baduping ba dibuka mme ebile go gatelela maitlamo a bone a go ikemela ka nosi ga go nna jalo badupi ba dibuka ba dira tiro ya bone ka manontlhotlho. Identify risks and inefficiencies without fear. Botswana has had its fair share of its corporate. Lefatshe la Botswana le na le dikgwetlho tsa tshenyetso setšhaba fela jaaka mafatshe a mangwe mme ebile re setse re kile ra bona bangwe ba tseelwa dikgato ke molao se ke sesupo sa botlhokwa jwa go dupa dibuka go tlhomamisa gore go nyelediwa mekgwa ya go nna jalo. Profession is here to stay. Badupi ba dibuka ba lebanywe ke maikarabelo a go senola boleng jwa tiro ya bone go nyeletsa ditumelo tse di tlwaelesegileng tsa go dupiwa ga dibuka. Organizations, whenever they are challenged
please advise. Re tshwanetse re thuse batho gore ba tlhaloganye tiro ya rona e tshwanetse gore maphata le makalana ba tlhoka dikgakololo ba akanye ba dupe ba dibuka re tshwanetse ra nna rona re senolang boleng jwa tiro ya rona. This is where we have clearly articulated the values, the services that we deliver. Part of understanding where the entity or where Cresta Hotels was, I got to learn that there was no risk management processes. Ke ne ka lemoga mo kgobong ke mo go yone fa go sana ditsamaiso tsa go itebaganya le diemo tsa potlako ke ne ka tsaya tshwetso ya go simolola seo gore ke nne tharabololo. When there's no risk management process in place. That's when we had to take a step back to say how do we support the entity to ensure that what we do as internal audit indeed is Baitsanape ba tsere maikarabelo a go tshwaraganela namane e tona ya go tlhomamisa gore ba rotloetsa ditsamaiso tse di lolameng tsa maphata le makalana. Ke letleletswe Somoleka Botswana Television Gaborone. Ba sepodisi sa Botswana ba rifaditse fa ba tsere tshwetso ya go inaakanya le ditirelo tsa maranyane go tokagatsa tiro ya bone mo maitekong a go fedisa borukutli e rile a buisa babega dikgang mo kamela mapodisa a Botswana. Mme Dana Marathe o rifaditse fa ba rekile di-camera le drones tse di dirisang maranyane a thusang go tokafatsa maduo a go tshwara magodu. A rutlwe pego e tletseng kampho ke leboge. Ba sepodisi sa Botswana ba tsere maikarabelo a go taka metlhale e mešwa ya go fokotsa le go fenya borukutli bogolo jang ka bo akarediwa e le maba mo matshelong a batho. Mookamedi wa sepodisi Mme Dana Marathe o tlhalositse fa sepodisi se tla dira tsotlhe tse di maleba go bona gore setšhaba se mo tshireletsong bogolo jang ka go tshwaragana le morafe go itepatepanya le metlhale yotlhe e mešwa e dirisiwang ke dirukutli. And we can reassure you and Botswana by extension that your officers stand ready to do all they can with the little resources at our disposal to serve them diligently, serve them within time, and give them quality service as we aspire all the time. Mo tshwarela tautona gape e le tona mo ofisi ya ga tautona re Moeti Mohasa o tlhalositse fa puso e tla dira tsotlhe tse di maleba go bona gore mapodisi ba na le ditirelo tse di lekaneng. Ke nako e gorogile ya gore lona mapodisi masole re tshwanetse gore re nne ga ba se re lemoge gore batho ba e leng gore gompieno ba na le dikgang tse di kana-kana mme o ka seke wa bona ba toitoya a mme re dira sentle ga re sa ba buelele re sa kgone gore re ba thuse ka tse e leng gore ba tshwanetse ba di neelwe jaanong ga e le gore re tana le gore o retswe ke gore boe toyetoya ga se seemo se se siameng re tsaya gore mo nakong e seng kgakala le tla bona dio di hetoga ka ga mo di-conditioneng tse le berekang mo go tsone le mapodisi. Fear of crime. Recognizing the prevailing levels of fear of crime and the brutality in the manner of commission of such crime, the conference resolved to prioritize the use of technology for predictive policing in order to enhance crime prevention, response, detection, and deterrence for ensuring safer communities. Modern policing technological advances. Ba sepodisi sa Botswana ba tlhalositse ba tsere tshwetso ya go dirisa maranyane go dira tsotlhe tse di maleba go sireletsa setšhaba. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Puso e rometse mopapa yo mošwa wa Roman Catholic Pope Leo wa bo 14 molaetsa
e mo akgolela go tlhophiwa go nna mopapa mo malatseng o puso ya re kereke ya Roma e tsweletse ka gona yone e di gogang ko pele mo go feng batho ba ba dikobo dikhutshwane tumelo le tsholofelo go lwela tekatekano kagiso le ledula le gatshe ka bophara molaetsa o tswelela o tlhalosa fa boeteledipele jwa ga Pope Leo wa bo 14 bo tla kopana le dikgwetlho di tshwana le huma dintwa le dikgang tsa go tlhoka tekatekano mo lehatsheng le mathata a mangwe a batho le mebuso e kopanang nao pego ya re hatshe la Botswana le ikemiseditse go tswelela le dirisana le kereke ya Roma ka ditsela tse di farologaneng. Ha re tswelela hatshe la Botswana le gatise dikgang tsa dipolano di le 2358 go tswa ka ngwaga 2014 go fitlha ka wa 2024 go tlhalosiwa fa hatshe leno e le lengwe la mahatshe a go tlase ga lesome mo Afrika sa ntseng a tlholela leso e ne a re bosheng lekgotla la Death Penalty Project la kwa UK la kopana le puso go buisana le go tlhaloganya ka maemo a hatshe leno mo dikganyeng tse di amang ka tlholelo leso. Yana bana ba taka gone gore ba tlhaloganye melao ya rona ka ba itse bone ba tlhaloganye gore a mme ka tlholelo leso mo Botswana re santse re itsipetse kana nya kana santse re ka akanya ka tsela ngwe kana nya ke yone kgaene le teng mo go bone tota ha re leng teng go be karabo e ke ba enetse maloba ke ba re tsekare ha re leng teng ha re se re nne le debate ya ka tlholelo leso ha ga re ra riana ha re riana ka ra re se re nne le engagement kana puisano ya gore ra reng ka yone. Ha re tswelela mahatseng a sele dipego di ka ya fa puso ya hatshe la Zambia le ikaelela go oketsa letseno la lone ka go tokafatsa metlhale ya maranyane a kokoanyang lekgetho le go tiisa ditirelo tsa lekgotla la lone le le itebagantseng le madi la Zambia Revenue Authority. Hatshe leo le ikaeletse go oketsa madi a lone ka 21.3% mo ngwageng wa 2025 fa 2026 ba batla e nna 22.2%. Go begwa fa kgaolo ya Afrika e latlhegelwa ke madi a kanang ka $89 billion ngwaga le ngwaga a ka bong a ka thusa go tlhabolola matshelo a batho. Bosheng jaana ba na le seabe go ralala kgaolo eno ya Afrika ba ne ba kopana kwa Zambia go buisana ka fa go ka lwantshiwang ka teng mokgwa wa madi kgotsa makgetho a nyelelang fela a sa kgobokangwa. A significant portion of the financing required to implement the vision. Selekanyo sa madi a re a tlhokang se ya go tswa mo mading a lefatshe go fitlhelela maitlamo le dikeletso tse re nang le tsone. Heard that there is no one that will come to save us as we speak today. Maiteko a go rarabolola seemo sa madi segolo jang a makgetho go tlhalosa fa okeditse seelo sa itsholelo ya kgalo eno ka selekanyo sa 14.1% ka 2013 go ya kwa go 16.1% ka 2022. As we embark on this week of discussion, jaaka re simolola re tla bo re buisana ka ditsela tse re ka rarabololang dikgwetlho tse re na le tsone tse di amang tiriso ya madi go leka go tsosolosa serodumo sa Aforika fa go tla mo go ditsamaisong tsa dituelo tsa lekgetho. In global tax governance. ECA stands ready. ECA e eme malala-a-laotswe go ema nokeng badiri ka rona mo AUC ka nako tsotlhe gore re kgone go ba bulela ditsela go supa bokgoni jwa bone. Jaaka kgaolo ya Aforika e ikaelela go oketsa lekgetho la yone gore e tsamaelane le seelo sa itsholelo ya sone, lefatshe la Zambia le ikaelela go oketsa kgobokanya madi a makgetho ka selekanyo sa 21.3% monongwaga fa ka 2026 e tla nna 22.2%. Laone Legwale, BTV News. Tla ke di khutlo gone fa ntle ke Stele Thato Kgosimore go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Ke a go leboga Joey Motebi. In context ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse di tlang kwa go wena ka Thato Kgosimore.
Mothetso Madume a re be pego e di gogang kwa pele. Mogolane wa tsa ipapatso kwa lekgotleng la Botswana Softball Association Dr. Nozi Malunga Payet a re letsatsi la segopotso sa motshameko wa softball le baseball kana World Softball Baseball Commemoration Day le tsile go ba thusa mo maikaelelong a bone a go godisa le go tlhabula motshameko wa softball mono gae. Dr. Malunga Payet o supile se jaaka lekgotla la softball mono gae le ipaakanyetsa go ipelela letsatsi le mono Gaborone ka matlhatso kwa National Diamond. Kagiso Molele kwa Kapego. Dr. Malunga Payet a re letsatsi le na le bokao jo bontsi mo go bone e le lekgotla mme go keteka letsatsi le go tsile go tswedisa maiteko a bone a go thabolola motshameko o mono gae. The 10th of May because ke tsatsi le ileng gore baseball ile a kopana le softball to become one big community which rona mo Botswana we are proud to be part of. And as we know, mo Botswana, softball is one of the biggest sports alongside football or volleyball. And tota re decided to take advantage of this day. This will be the first of many. From here going onwards, we celebrate this day with all other federations. It's a WBSC. We are very big on development. The program is a grassroots. They will also be there on softball, what we are about and how serious we are. O tsweletsa supa gore ba itshwaragantse le bana le seabe bangwe go ipela letsatsi le. We are calling our legends they are also heads of many corporate businesses, they are in a position to help us. We are also calling our stakeholders, Bo Japan, Bo Cuba, Bo America, the media, and we can bring a lot to them, especially madi go tswella ka liki ya rona go tswella re dira di program tsa rona bo Depswana yana who have been alongside us for the longest time. On that day, we will have quite a number of activities. Recreational, softball, and then on top of that, now to showcase our actual product, we selected some of our best players from the north side and also from the south. But on a game, an all-star game, north versus south. And then our current and then also to add on to that, other fun activities like a throwing contest. City like a blindfold, we have a radar gun where we can measure the fastest throw, for example, from the crowd and also from the players. Letsatsi la World Baseball Softball Commemoration le tabo le tshwara Atlanta ke lekgotla la Botswana Softball Association mme go rulagantse ditiragalo di le mmalwa di akaretsa motshameko wa batshameki ba maemo a kwa godimo ba dikgaolo tsa borwa le bokone ga mmogo le metshameko e tla dirisiwa go rutuntsha bana mo motshamekong wa softball. Kagiso Morele kwa PTV Sport Gaborone. Fa re tswelela morulaganyi wa kgaisanyo ya Clash of Legends yo gape e le motshameki wa pele wa setlhopha sa setšhaba se Khanakoko a re morago ga go rulaganya kgaisanyo eo ka botswapele makgetho a mabedi ka tatelano monongwaga ba bone go le maleba go oketsa dipalo tsa mafatshe a tla tsenelang kgaisanyo eo ya bagaka ba pele ba kgwele ya dinao. Kgaisanyo eo e tla tshegetswa kgwedi ya Seetebosigo e le 21 kwa lebeleng la Obedi Tani Chulume kwa Francistown. A re utlwe Pako Strike ka pego. Koko a re monongwaga ba bone go le maleba go isa kgaisano eo kwa Francistown go tswa mono Gaborone ko ntseng e tshwarela teng fa e sa le simolodisiwa. It's time now to take it to a different area. Then the event ke nako ya go isa kgaisano e kwa lefelong le le pharologano mme ka jalo monongwaga e tla boele kwa Francistown. Re dumela fa banni ba kwa bokone le bone ba nyoretse go bona bagaka ba bone ba pele. Show them that they are former legends who were the superstars back then. Koko tsweletse a re monongwaga kgaisano eo e tla oketsa dipalo tsa bagaka ba pele ba ba tla abelwa madi go tokafatsa matshelo a bone. We want to increase as well. Remember the last year, the first edition, we only gave to Botswana nationals. And then the second edition, we included one South African national that we assisted. Mo pakeng tse di fitileng re ntse re abela Batswana fela
mme mo pakeng eno re tla otlolola letsogo ka go abela le batshameki ba mafatshe a sele re lebile go abela batshameki ba le barataro monongwaga. And then 3 from Botswana. So in total now we'll be assisting 6. So that is what we want to do. And we want to keep on increasing the number until we can help as many people as we can. Motshameki wa pele wa setlhopha sa setšhaba sa Aforika Borwa Matthew Booth yo tshwaragane le barulaganyi ba kgaisano eo a re kgaisano ya Clash of Legends ga se kgaisano fela ka e thusa batshameki ba pele go fema dikgang di tshwana le tiriso ya ditagi ntateng ya letlhoko la ditiro. In South Africa and in Europe, from an ex-footballer point of view, 75% of footballers 5 years after retirement will be bankrupt, divorced, or suffering from some sort of antisocial behavior. Maitemogelo a me ke gore batshameki fa ba tlogela motshameko yo wa kgwele ya dinao morago ga ngwaga tse 5 go nna dinalo gore ba bone letseno e re le ntswa se rotlhe ba raralang dikgwetlo tse mananeo a tshwana le a maleba fela thata. We belong to a team for 15-20 years and then all of a sudden that gets taken away from us. I think that's a big blow to our egos, to our finances, and it's great to have us back together again. So from a social point of view, don't underestimate this type of event. It's great to be back together. Kgaisano eo monongwaga e tla bo e kopantse mafatshe a le mane a akaretsa South Africa, Zimbabwe, Namibia le batshegetsi ba kgaisano Botswana. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong mokatisi yo sa tswang go thapiwa ke setlhopha sa Notwane FC Daniel Chiko Narim a re lentswa a sa nna le nako e ntse go katisa setlhopha ba malala o tswe go lebagana le sa Desert Nqawu ka la botlhano kwa lebaleng la tsa VDC. Nare a re ba itse botlhokwa jwa phenyo mo motshamekong segolo jang ka leki ya National First Division ya Borwa e lebile go ya motsubong. Sepo ke hemile ka dintlha. Setlhopha sa Notwane se tsena mo motshamekong o se le mo maemong a borataro mo lokong morago go kwanya dintlha di le 24 go tswa mo diphenyong tse 6 maleka le marataro le ditatlhegelo tse 3. Nare a re ba ya go dira ka gotlhe gore ba fenye motshameko o. I've only had one training session and ke lekile go dira team structure e leng gore ke tla tshameka ka yone away because ke tshameka away go Desert and they are home. They are a very hard-working team, a very hand-running team. They fight. So I will try and put up a team that I think can do well for us. Result, a good result, yes, away from home, but it's not going to be easy. Mo letlakoreng le lengwe setlhopha sa Desert Nqawu se iphitlhela se le go mogatleng wa loko morago go ya dintlha di le 11 tse ba di kokwantseng ka phenyo e le nngwe maleka a roba bobedi le ditatlhegelo di fera bobedi. Mokatisi wa setlhopha ke ntse motlhale a re ba ikelela go tsosa serodumo sa bone morago go na le paka e dingalo. Tota re tla leka ka tse tsotlhe tse di ka kgonagalang go bona gore we collect the maximum points. Ra struggle tota go atala gore re bone a point ever since. On another side, Notwane mo le lone e na le go struggle. So tota ke bua today, it's a high time tota go bona gore re itsolopanya ka sengwe le sengwe se se ka kgonagalang. E ntse le mo metshamekong ya la botlhano setlhopha sa Tlokong United se se mo maemong a bosupa ka dintlha di le 23 se tla thulana le sa kwa Hukung sa Sun Diamonds se se mo maemong a bo 11 ka dintlha di le 16 mo lebaleng la Tlokong VDC. Tshepo ke emile PTV Sport. Tsa metshameko tsa in context tsa nako ya boraro re di ba khutlo fa ke tla boa gape ka nako ya bone ke tla ka tse dingwe tsa metshameko ka sena sebaka in context ya tswelela le Joy Mutibi. Today marks a turning point, a moment when we choose to reimagine and rebuild a health system that works for all Botswana. For decades, Botswana has made some strides in improving health outcomes, from combating HIV/AIDS to expanding access to primary health care in rural and urban areas alike. We have always believed that the health of our people is the foundation of our national development. Today, we reaffirm that belief and we reaffirm it in action. The launch of the National Health Insurance is not merely a policy decision. It is also a moral commitment. It is a commitment that no Motswana, regardless of income or social standing, should be denied access